Bingelela babukeli bedlakadla media umphambi kwenu usenzelwe Khanyile siyanenxusa siyanicela futhi ukuthi ni like and subscribe to our YouTube channel. Please press thanks on your right. This will help us to improve our channel and take us to the next level. Siyabonga. Babukeli bedlakadla media lo khulumayo usitholile wakamthethwa. Acela bandani like and subscribe our page ku YouTube. Mase on your right click thank you to improve ipage lethu ne equipment ekhona siwazi ukunikeza imedia right. Thank you. Mbonani babukeli emakhaya bedlakadla media. Ngicela ukuthi njengoba senibuka ipage lethu ni subscribe ni like and press thanks on your Angiphinge ngibingelele ihlalo zobukhosi. Banazaletha sinonkulunkulu ngempela kahle. Kwathi ngonyaka weCovid kuvalwe umhlaba wonke umlense. Ngathi ngihamba ngedlobheni lakithi. Ngathola ucingo. Ufona umdluli. Athi umdluli kuphi? Ngithi ngileke lakithi kwaNkomo kaNtosho. Athi njengamanje nanje ngo-2 o'clock lwangena uNyazi Ntabaso. Ngithi Manazaretha ngagijima ngayolanda impahla zasale ezinye ngagijima. Angisazi isipinde engasigijima la. Ngangishaya ucingo ngihlaba umkhosi. Ngilokudyawo. uNkulunkulu sethunywe ngabasezulwini ukuzomnciphisa lolu vumbatha oluphakathi kwabantu. Waqala ukuphuma angalali ekhaya, waphuma wenza la eNtabazwe ezokhuza esemizini amathamba kuba ingcwele.
ukuthi maduze ukwazi uqima lolulaka phuma usekithe ntabazwe ngiwufakazi ngagijima lapha ngafika lapha thatha masifika lapha kubanda ngikhumbula simbasela umlilo lapha yana otha lothunyazi ebusuku lothunyazi kodwa kungakuhle kube khona nenkomo yodwa njena esiyitholayo ngafona ngamemeza wathi ngcono zibembili wathi siyotha abashumali baletha iy'nkuni sihleze emashathini lapha wena wawungekho emashathini ebusuku kwakuyi-lockdown ngibona ungcwele wasezulwini unkulunkulu ngempela leyo maNazaretha wathi futala sihlaba lezo nkomo sebusa zaphekwa wafoloshiwe zingashliwe wathi salani nihle niphake nihle wayesekuthomile owayezokwenza wayesekucimile ulaka olwalukhona emagumeni umane umhlaba esebheke ezansi ebusheni wafika laphana kwase yavuleka imihlangano yayisihamba yonke ayibonga inkosi wawungamazi ukuthi ubani lo phambi kwakho unesila uma ulapho usezulwini ngempela njengoba besho lapha ngizwile omunye mshumayela lapha ekhuluma ngokuhlushwa konyazi kubalungene lapha luhlushwa uhlebe ikhanyelanga ake ngikuchazise kahle lokhu wakakhona u-23 ekangumemeza e-42 second lapha entabazwe lapha ebengihlala khona wenyuka nazo insizwa kwakungivakela umji yakho zalaphana zabangu-23 ngezilimo kuthiwa umntagese esenomshini wakhe wokusika ihlathi lapha sathi lapha sizosika ibanehlathi waqhamuka inkonyane kahebe yaqhamuka ezansi yeza nelimalasi yangena ngapha yathi uma ifika ngapha yayikade ngolesihlanu ibophe idengathepu ibophe lakha ngemva ethi leli hlahla lisawile lelingapha usho mina ngibiza ilimo lokho kuzohlawula ihlathi ngemshini umlungu uzofaka idengathepu lapha ukuthi njengamanje aziweze ngale ihlahla kugcinani khona lapha ilimo ngangililethile lathi masifika lapha ingena emshini ihomuza ngale kwedengathepu la engafuni khona lakha ngima lasila zihamba nayo lokonakaheke ekade beshumayela naye ekuseni umr Andrew wathi uma yehla lapha zehlima lasi zeza wafika wema lapha efake icathulo wangimiza wasengithuka nami ngamthuka sathukana sobabili ngathi nami and-YouTube ngaze ngasho ngathi uzoyikhomba le ndawo iyogcilinge lethu lomlungu lapha wayengathali wayelwa ngempela wayidengalese ngempela waze ngomtshela ngathi wena sokugijimisa imalasi la njengoba nawe ugijima ngecathulo la uzoyikhomba le ndawo ukuthi ake ngayiphatha iyobe isingele 100% mayibonge inkosi wathi lapho kuzofika unyazi ekade ngoba manje ebona ukuthi ngiyambela ngasikhathi sakhe wayesethi kimi kodwa lo nkulunkulu wenu lo uyazi ngesaba nokusho ukuthi wathi lo nkulunkulu wenu yilo sendihlonipha elimeza unkulunkulu mfisa umbona ngase kwathi uma ungena unyazi lapha ngase ngiyakulo ngathi Nkosi wamakhosi lo mlungu uthi ufuna ukubona wangena wayijoba waqhamuka ngale ngenhla wafike wema umlungu wema wayobheka unyazi elikhomba ngasentshonalanga ngathi Nkosi wamakhosi naleli bhunu baba lithi lifuna wayethi ufuna ukukhuluma naye umuntu olimisiligawo lapha ngisho ngesilungu ngoba wakumnandi ayikusho ngase Nkosi wamakhosi nangu lo mlungu uthi uThixo wethu mbize ngase ngikwenza sondela-ke Mr Andrew nangu siyafuna ushebe hayi wavela nqaba umlungu sondela hayi bo usondela kuyafuna unkulunkulu
wavula ngabuya ngesokuba ngathi baba uyena wathi myeke ngamyeka ibonkosi wathi ngokusasa wayesefonela wayesethi wena ubuphakathi kwisayikli ye-rainbow yomuntu okusondela kuyena usayikli womlilo wena usondele emlilweni ubiza mina uthi angene ngiyokusha yikho ngalili ukusondela kuye ngoba usarande i-rainbow and iheavy kakhulu yashisa kodwa wena usondele kuyena awukuthi wena sewazwayela lo mlilo ngathi mina hayi of course lolo phambi kwethu uManazaretha ngempela nguye mina bonkosi ngizakhuluma ngaye ngiyanakhuluma indaba la itabaso ngizakhuluma ngophambi kwethu ukuthi uma ukhohlwe uyena ukhohlwe indlela leqiniso wona wambuyisa nje iCovid sekungasekho ukhala kuthiwa ngizabona nge-ICU wafolo uyabona umafakele phakatheni wasethi wathi wabheka kakhulu manje umhlaba abuya bheke wena uza ne-answer straight wathi ngeka indawo owamloyo waqoma ukuyotshela udokotela wawutshela udokotela uthi udokotela kimi I got your drip ngizolokhu ngiphinda leto ngeke ngiyeke ngoba ngiyayibongela ukuthi lesi sikhathi ngiphinda uma sekunje lapha kwebenje lapha osuke kade kuthiwe maka akalungise engasekho emhlabeni sekukhona abashumayela ngaye mina nginenhlanhla ngoba kushumayela mina ngokuthi ngafika kunjani lapha mayibonga inkosi uthi I got your dream kithi unedream yami uthi ukhona lo seduze kwakho unenhlelo njengawe uthumile kodwa utshela mina ukuthi ngenzeni kodwa mina ngiyi-professional doctor kodwa ngitshela uthi lokhu kufo kuwe usekuthathile wangithesta wangithesta ngemishini yakhomba emishini kwaze kwakane wangikhipha ngalolu nyaza ayibonge inkosi labenza umhlangano wasetabozo la ubiza ekuseni ngaekuseni ngaphathi inkonzo ekuseni ngihluleka ukuguqa ngibamba imayikhi ngihlale phansi ngithi ngiphethe inkonzo ngikhuluma ngithi dokotela wami nyanga yami ungivusile ngisiphoko sakho ngizobe ngiphambi kwakho uNkulunkulu washumi yakhombisa ibonge inkosi uManazaretha uma abadala ngonyasi ngibona ngathi baneshwa badala ngonya sehlile senyuka ngalolu nyazi uManazaretha beleshisa balenyuse inkantolo belenyuse inkantolo sina naba abafundisa bakhona uzama sesenyuka lapha sesibabikini ngoba yina nayi ngekho kuyipheje elodwa khona balisa amapheje nahlukene thina sokuthandela uNkulunkulu wethu kanti silandela inyamazana efunwayo sesibabi thina kini Manazaretha ngoba sibe unyazi luphumile unyazi manje luphumile iqhina embizeni hambe omangalo uzayikhathi ibeke umile ayibonge inkosi amen 154 Sabele 154 nami ngithola ukuphumula kana ngiyakho who is there now?
wethu ibonwa ngabanye ntasa ifikiwe le mana Nazaretha uma wena usangabaza ubuholi bonyazi lwesizulu kusho ukuthi ulahliwe ungakazalwa na umama wakho ngoba lento iqondile nje ayithi rule straight njena uyayibona nawe ihlulisha kaniphi ebeziyenza njengamanje ihlanze ngendlela mayibonge inkosi amen kodwa kusele wena kodwa manje la kulokhu umzimba ongikaka kodwa ngoba bahlanzile manje ngendlela ngoba uNkulunkulu wangempela lona akekho futhi ongabuye phambi kwakhe ngiyacela izwa ngami le ndawo esikuyo la inkinga enkulu kabi ngihlale kuyo kakhulu wabona uThixo ukuthi umlando wale ndawo uyawuthola usuyalahleka uyayihlanganisana nekheso shabalala elalino kwaba mkhulu lapha njengoba konke okwalapha ubhekabeza wonke ongapha nalona esiphele kwakho ongenawo amandla sasisobabile usukulele wena la sahamba ngifika sesulwini lena wathi ngithe awungikhombiseke obhekabeza sawuhamba wonke nani lele layisengingilozi kaBombela nonke nabutho ukuthongo sahamba naye sawakhomba ubhekabeza okuya wangena akuye ngahlala ngiziphethe imfihlo zalapha sezungibekele kunya versul ukuthi ngikhuluma ngelilanga imfihlo ezenzeka lapha nengangitshela ushabalala nowayezenza naye ekhombisa uNkulunkulu kwakhe kimina ukuthi kodwa khetha nginakho uNkulunkulu kangaka mina ngibonga inkosi siyahamba siya lapha ekuseni kwakunqamla eJudu mhla 17 kuJulayi kushwa lapho umunyazi ekuseni lapha lukhishwa uMntaka kayikhona saphuma sahamba sathi sifika lapha siyongena ngaphakathi sayibona insizwa ezake zathi ukuwina bathiwa ziwinile zasala imkhele eyondile zakinta zifaka imkhele eyondile thina safika lapha safike sama ekhotho silinde ukungena eHigh Court kwakunqamla eJudu ngaphela sathi masifika ngaphandle kwaba khona ingane ezimbili zamantombazane ezabuza ukuthi le mabhuluwe niwafakile madoda niwakhiphe ngani niwanike thina lo Nkulunkulu okuseledwa ehleni ushiyelwa lo muntu omdala ehleni yena abefundisi buyela emuva shiyani ngithi le nto ayibonge inkosi ngangikhona sathi uma sibuya siyongena onyazini lokhu unyazi ngisheshiseni bafundisi iqhafaza amathumbu mfuna ube ngihle ngisheshiseni nihambe kanjani sayisho le ndaba enkulu eziyakhuluma manje yakhuluma ngade ngibuya eZimbabwe lapha eJumbakona ushembe kwafolo ebusuku wathi uyasifuna ngaphakathi ebusuku ngo-10 ngathi hambani nikhona baya bakhona ngathi unyazi hambani ekhoti niyolanda isinqumo bahamba bahlala isinqumo wathi uma kufika laphona wathola amaphepha siyena abantu ukuthi uNkulunkulu angempela ukhona mayibonge inkosi inkosi yami njalo mina ngikuthanda ngalokho thina nawe sasalapha vele asambona uNkulunkulu esephumile noma usuphele solifaka futhi ikala okwesibili baphinda futhi zithamanzi ayikholokho noma semphinda lwesithathu beyolifaka abangani bakho kwathiwa uma ufika nje lapha sikuqhumejele akasafikiswa lona sesithola uphumula sesisenyuka silwele unyazi mhlawumbe nawe okwathi ungasathandi uzozithande ngoba umsebenzi wethu usuya ngobehla lo okulwela uNkulunkulu yabona uma ulwela umsebenzi uthuma umqedile umsebenzi usuhlala lapha ushalele kude uthula ukuthi du ngoba usebenzile uqedile umsebenzi ngike lapha esulwini uma uyinike uthoyenze khishwe uyozama leso sikhathi uma uhamba uyoyenza uphuma uyalafuka kusamakhosi ngicela ukusebenza kodwa isolo ngale ngisebenza lapha endithume khona kodwa zenalungelo lokuhamba ngiyosebenza ngayangola ndikoze fresh namhlanje nabonga inkosi
Sibongela waNazaretha eNtshweni ngoba ngathi uyumzolwa nehlathi lapha. Wabheka ukuthi kunjani. Mina umbona kungena njena ngimsephelele iqwencwala ayibonge Inkosi. uNkulunkulu etanasa endaweni ngiyababonga abantwana balapha eNtabazwe ebengibathatha ngihambe ngibabeka 42 seconds ngiyobabeka eKhalayoni ngiyengofika eQwaqwa senabo lesizwe kodwa ayithuma yofuna umsebenzi kuthiwa iyanuka yayinomshini wokusika wokusika igodo nakuya nalensizwa ngathi mfowethu umazibuki isongo sa mfowethu ethitheni lapho engangihlala khona uma ngijayele uyona mhlophe ngicela ubehlisa zonke iziteshi ngiyona eQwaqwa ngisuke eQwaqwa ngibuye ngibaxoshe bonke sizosebenza lapha lezizwa ngidawuse mfowethu awuse uzongibambisa ngapha nazi ihlahla zimi ngenhla yesa nomshini wayesizwa yayishaya ihlahla kwathi uma ufika unyazi ngase ngisonyazini ngathi Nkosi wamakhosi uma ekhe afika emsebenzini lo uyaqashwa uqashwa namhlanje anikezwe iloli ngakusasa umuntu ungafika athi uyanuka letha lapha ikhize eloli lami lokuphelela umsebenzi kuyena unyazi lona phambi kwethu ngafika naye kuye lapha ngathi unyazi ngeke usanuka ndoda ndini ngathi mina Nkosi wamakhosi uyena okweseka lezi hlahla ngisika naye wathi ngeke usanuka ngingakhuluma ngomuntu osebenzayo udriver amatraki eMpumalanga ayibonge Inkosi. Wasusa iphumu yinto wethu phambi kwethu suka nini lakho wena yosuswa kwani lakho ngalo nephunga lophapa mina nawe sinamaphunga kodwa unyazi lona lwasusa iphunga kulesizwe kwaMasibuko namhlanje iyasebenza izisebenza namadoda nayo kuyo kampani ishayela amaloli isinuka kahle inukuza mlandela manje wasezulwini isofu mayibonge Inkosi. Bazaletha ubakuthiwa uNkulunkulu uma ethanda ake ngiphakame yile ndawo lena yayihlathi ivalekile uNkulunkulu azamkhumbula umfundisi uMjakane uShembo wayethe masisebenze naye lapha sasebenza naye lapha sisebenza naye lapha kwaze kwanje namhlanje zalotha zonke iziko yakhanya likhanyela bonke abantu manje kuyabonakala ukuthi uma uye Bethlehem uyaphi. Amen. Mina makungena ngimkwenele mangisuka nje ngiyasuka impela ngize mfe ngibekithendela ngihlalela ngibe khona ngibe noThixo ngihlale naye ngoba wangisiza wangibuyisa ekufeni futhi lapha imisebenzi yakhe yonke lena eqhumuleyo ngijabulele futhi uma ngibona lapha siye sangena ngonyaka odlule khona indawo ethile esingene kuyo lapha engeke endaweni eziningi sazi ukuthi ubebeza wasehleni ukhona nala ubebeza la ibonge Inkosi. Lenziwe kahle kabi ithuna likaJona lenziwe kahle kabi ithuna likaJona yonke into lapha isobala ayisafihlekile ubhekeza ulithola lapha unyazi lwesulu lwaveza zonke izinto zenzeka. Ngikhumbula ngelinye ilanga la kwakukhona kwakusele unyazi lwesulu ukhuluma ingilozi ezakhe sayisifika ngomthandazo wangoLwesihlanu la ulala nathi wangoLwesihlanu wathi uma kufika lapho khona umthandazo oyovalwa khona lwaphuma unyazi lwemalapha lwakhona intombazana yaphuma intombazana yeza ethempeleni mayisethempeleni yakhona intombazana lwamunyazi ngagijima ngithi ngizophuma ngaleli gede langemuva la lapho esuthi khona lwathi unyazi phuma la uthi angiphume lapho egedeni lakhe laphuma egedeni lakhe ngaya kuye wathi bayakhuluma basesizulwini bathi bafuna isidlo manje ngizokwenza kanjani ngoba lapha udriver nginabo abekho ngizokwenza kanjani ngoba kusasa inkomo zempefo
ngathi nenkosi yamakhosi uma sebekhulumile odriver ngizobathathaphi ngathi ukhona umvangelo ungakho nomunye umvangelo wasengixilongweni ngathi bakhona abanokhothi 14 baba bangayishayela imoto wathi ngosanabo ngesa nawo wabanikeza ikhiye wathi ngo-12 ngifuna izitsha zila ngempela ngo-12 bamoyeza kuthiwa nazi izitsha bonga inkosi mhlaka kuqale ukudliwa kwesizwe lapha sadliswa unyazi lapha sadliswa unyazi thina sidetabaso sihlanya njena sadliswa uthixo ekhalikhula ibonga inkosi yikho uma usubona usubona nathi siyakhula sikhulela unyazi uyabona ufuna ukuqabana nami ibalonyazi ngizokuhlonipha impela ngiyokubona ukuthi uthuthuka ngempela ngiphume kuwena ngoba ngiyabona ukuthi ayihanga zonke lapha kuwena ngoba unyazi uNkulunkulu wethu lapha sisebenzile lapha izimanga sehlela lapha ziningi imanga angibuyele emuva kwengakusongela ilanga kodwa ngizama ngihlalele phambili njalo ukuthi kodwa lo nesiphambo wakhe uthixo ngempela lalingani izulu lalingasani baye bawubhala ko-website abantu abafundile sebeleko zonke indawo befuna imvula bengayitholi mina ngifika lapho ekuseni kunencwadi print out luthunyaze awugijima uyele lapha eNtabaso ngiyafuneka la manje ngiyayifunda incwadi ibhalwe imeya yalapha barikindate majoro imeya yalapha hawu bese ngifonela la ngathi ahlangane lapha eBP garage sahlangane eBP garage namanazareta 42 seconds sasakusakhosa ngendlela nawo sekhalelweni sibheke khona le ePhakwa uma sifike ePhakwa sifike lapha istadium i-Alishas Mbele stadium sikhona phezulu uthi sesiyaqoqa-ke sengiyabuyela ushabalala imeya ngithi awungade ifikile no ayi ngijabula kabi awunyazwezulu sofikile abese ngenza i-correction cha angiyona unyazi ngimruti mkhwanazi ngilubesike lunyazi lwezulu ngitobelani unyazi lwezulu ngokubaningi lutholile invitation yebo abese singena ngaphakathi uma singena ngaphakathi sifika abantu bazinkumbi bagcwele kule stage kugcwele amabhishophu ababile yinto efaye imjiva amasaka unokuyampela njena amehla abomvu isizweni isisu singaka ungabona ukuthi ngobheleza bube bangempela ke lapho osenza kwezempi impela ke lapho ngathi uma ngifika ngasethi konje abantu ngoba kunjena ngase ngikhumbula ushanyela kithi uNtombela ngase ndawothi nami ngihlala ngase ngasebenginika imike mase ngithi mina hayi yajumelisa kawufela basho nangu esho okufana nenkulumo yethu ngathi mina hayi ngiyuthi maswabi ngizwa ngesaba ukuthi bathi bona abanali mdimu abanawo uNkulunkulu mina ngibe uNkulunkulu wangempela bayikhohlisa bathi banisivula besile kube beyinisivula mina njobe ngifikile lapha thathana ifoni yami ngilale ethiseni laphana nini ngifonele izulu lizona ngo-6 ntambama ozokushaya u-8 okusasa abantu sozingeke sengishilo ushunyazi lwesizulu ngathi lokho engukhulumayo imvula pula isoni kwamathoko ufela bonga inkosi ngibambele izandla zami zombili imvula ngifika ufela pula unyazi lwezulu ngisho ngibhala ncisha ngophambulu lapha bayibonga inkosi lalije phezulu kathi uma ngiphuma lapho ngibheke epiyeloni laphana ngiyowelela ngiyethiseni laphana zenzeke ngilibanga wasukalile umoya asekalile amafu wathi ngo-6 layishaya ngibonga inkosi ngathola invitation ebusuku ukuthi ngifuneka ehholo
ngolwesine lapha eHarrismith lapha nalokho lehlahla khona ngaya kulelo holo lapho naMaNazaretha awakuleliswe uNkulunkulu uzowabusisa aMaNazaretha awakuleliswe ngaya ngigijima nazo zonke lezi nkala ibonga inkosi ngaya lapho ngathi mangifika lapho uthi ushabalala uthi eMayisikini murena wakawufikile wona uthi unyazi uNkulunkulu wakho sefikile usho mina sofanele sube ngenzi correction kwathi nalona asinamurena natinga emurode ngirume sokimurena walifasi suyo uNkulunkulu wesolo umhlaba wonke ngikhuluma ngoyazi wesu ungalukele uyazi wesu ungalukele uyazi wesu yokuhlonipha njengomkhwekazi Mawukele uyazi wesu mina ngizokuhlonipha njengomkhwekazi ngikhuluma nawe kakhulu yani insizwa engafonelwa eGoli eSinawayo kuhlala insizwa yakwaDlamini ihlala uMavusana ihlala kulo muzi waseSinawayo uthi uMavusana ngizoxoxa emzini wami wena ngoba ukhoza umuntu uthi umbizele umfundisana wakho manje emvakeni bizele umfundisana wakho ngizomtshela mina ukuthi umsiza abantu waseyamfonela ngase ngiyakho mangabe wena imoto ngathi itekisi ngisho nakhona ngehla naye ngongena khona ngithe ngongena khona wayesefuma uSumavusana wathi hayi umnikazi womusi ulapha ngathi mtshele semfikile wangena wathi nangu umfundisana wami usefikile wasefuleta wathi mvulele dining room angithi ugabaze ngoba unendlela ngivulele akazi ukuthi nami nginendle ngaphezu yakhe yena une-4 room na ngina-8 room ayonkosi ngase ngiyele dining room yakhe ngase ngihlala ngiguqe emasofeni wayesethi uyena umfundisi wakho ngaye ngithi mina yimi ngase ngithi mina ngisakufuna ngibiza wathi hey ngiyabiza ngase ngithi mina ake sigoqe sithandaze akafuna kama mwele rabele ke kongalunga aholeze mudumo omunye nomunye abiza uNkulunkulu wakhe nami ngizobiza wami ngathi kanti inkinga yakho yini uthi uMavusana ulandela umfundisi olandela into engekho akuthandazeke usele into khona wena uthi nangu mkhonazi uzokhuluma ngento engekho uthi khona nami ngizokhuluma nalento othwena kayikho ngithi mina into engekho nangu umnumzana uthi awukho wena awuyibonakalise ukuba khona kwakho ngathiwa ngisho ngathi kuzobe phakathi ngathi amen ngathi ngiyambheka le ndoda iyayikritikazi ngamakhaya akuyisondele nethishu isondele ithishu yini isondele ithi ngathi baba sala kahle seliyakhela kwakuthiwa makuze i-ambulance ngabona ukuthi abantu uma bebizwa bonke bezobona umuntu okritikazi ngamakhaya ukritiswa yimi ngokuthi nasendihayiwe ngase ngithi salali kahle sengiyahamba nothixo wami obe edelelwa lapha uma isekile imanga useyinkinga kodwa sesibhedlela ngathi ayisalani nimuze akusadingi mina lokho angimenzanga ngithomeni bekade ushaya uNkulunkulu owethu owakunamandla lo phambi kwami bonke inkosi hey unentshebe ngizophosuka kancane hey lwana noshebe kancane intshebe uzolokhu uthi usekhona awusekho kancane intshebe uzolokhu uthi isekhona ayisekho manje isashisa lento ungcono zama ukufaka leli break ngoba uNkulunkulu uphambi kwami namhlanje ungiphilela namhlanje ukuthi ngisume ngikile ngaye ngoba uThixo wezwe lonke uyawuduma ngisho ebandleni lakhe loyo namhlanje abanye balelo bandla sebesota lapha ethempelini eGoli emaqhaweni enkonkosi kodwa ngikhona zabonke uNkulunkulu omphethe nguye ngempela nguye uyovuma nini wena 6-4 senhlaba njalo ngiyela ukuthi uThixo ngunike isithuba sakhe
uNkulunkulu ngoba ukuthi nawe mhlawumbe ngikhuluma ke semkhulunyiswa kuGangasi abakhulu
ngisebenza lapha awuyithinte ukuthi ungonakala esontweni ukuthi ikhona lekhona zibe khona ukuthi umuntu mayenza ungahamba kade ayikhona ibheke ngomile thixo kwathi silapha sisebenza ngale ngemuva kwethempeli kwathonke omama begijima bathi nazi ihlahla inyakaza sagijima sabuka iy'hlahla inyakaza safika iy'hlahla zinyakaza ngempela bekuthi kwakwenzeka iy'manga lapha singene sempeleni sihlabelele u-219 ukuthi besilizwile webabamkhulu sehlulwa ukwenza thambisa izwi lakho sathuma singena maqedeko sanethempelini sangena ethempelini lapha sangena izinto sesivulile saya ey'hlahleni safika unyazisela uyibesile ukuthi zinyakaze zakomplele waqala omama bathi kodwa kade sishilile kanokuhleba lapha yekani ukuhleba kade sinikhuza zethu ihlahla zanyakaza ikhiphe babafundi engilozelo lelolaka ezokugada abantu abone endaweni eyingcwele nendawo ingcwele idinga i-backup yasezulwini ukuthi umuntu uma ezihla kule ndawo usuyabona njalo impilo yakhe yonke ngoba indawo engcwele engadingi lutho amathamba ayingcwele lawa alele lapha uyona-ke ona anikeza unyazi wethu umfutho ukuthi uhambe umhlaba wonke awungisuke ngivuthe-ke Nkosi yamakhosi angijikijele kuyintambo baba sengiyijikijela senkosi ubusiso kusule siyabonga amazwi amnandi esikhuluma ukufundisa inkosi izimbusisa